Waalaikumsalam. Aya palingan. Punten. Tapi mana we aya palingan. Punten ieu teh sareng saha? Aduh ya Allah, ya Allah. Karena si Egi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Iya mah. Nah teh judul nanti mun sinetron si cantik dan si buruk rupa. Si cantik dan si buruk rupa. Tak ieu teh mi tah salahkeun mah teh pamoana tah. Tak ieu pamoana, abi dipaksa ku ieu tah. Tah dipaksana ku ieu tuh. Si cantik dan si buruk rupa. Abi dia sabar teh daek teh mengan. Ya, teh naon bae we tinggal. Udah kasep. Bela ku kasih apa? Seli. Asik. Pancing warna geje. Tapi cahayaan loh yang nama. Allahu Akbar. Asli gak cahayaan yang nama. Jika kamu pilih anu geus redup. Allahu Akbar ya Allah. Pak Ustad, Iya Neng. kantun di kacapan. Kala, badai kecapan badai kuyu. Ya, badai kecapan tak saos. Sukaannya rada asem setik. Aduh ya Allah, puntennya sanud. Ya punten lah kabehan guys. Baik. Ya Allah, ya Rabb. Ngali banget kan Sariwangi. Sudah, ningali beusat lucu cepat cek di dalam kamera. Lain. Lain apal iya tuh. Ya sak bener ada keliaran nih. Tuyul Arab, guys. Lincah lagi. Sanud. Kulan. Sok abi teh siap jaga lilin. Bisa ngajakan aja. Ya Allah, astagfirullah. Aduh ya. Tiga Saulin. Sepidoran cep kadek enak. Hah? Avatar gitu. Sepidol hideng tah ya. Tadi nama dikitukeun, dipatarkeun. Aduh. Aing kah perupa. Edit yang kemarin kedatangan dari sini ke sini. Mana sih dia? Yang dari mana? Gemoy. Belum ngirim yang itu sih gemoy. Geus tiga ieu tuh kali. Aduh, aing mah. Kuluna kieu tuh. Urang alus Sae. Enggak. Gimana? Udah sehat? Mendingan. Enakan? Diobat? Obat dulu dong. Mana beli kan punya. Obat mau apa? Obat apa? Yang dirasa apa? Batuk, pilek, Batuk, batuk, panas dingin, panas dingin. mual-mual, mabok tai. Allahu Akbar. Bentar. Ada. Tuh, ubar. Ini. Pusing nggak? Dikit. Nah, no. Udah, tah gitu turuban moy, turuban ku topi moy. Nuhun euy. Aduh ya. Kira doakeun guys tuh. Papa Anto kirang sehat tuh. Papa kilang.
Mudah-mudahan sih nggak sehatnya. Udah ini aja dua nih. Apa yang ada? Hah? Ini. Paracetamol. Iya apa? Iya. Ini satu. Itu apa? Satunya lagi. Ini batu. Oh ya. Berarti dua. Harus makan dulu kan? Mau makan dulu lagi? Iyalah. Sini. Nih. Sambil. Makasih. Oke. Apa aduh. Mau maghrib dulu Pak? Maghrib apaan orang udah maghrib. Iya benar ini. Hah? Udah maghrib apa belum? Hei, lihat itu malam. Hei, Allahu Akbar. Udah maghrib tuh. Ini udah malam no. Udah ajan maghrib. Udah. Emang tadi sholat apa? Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang bangunin kayak. Allahu Akbar. Aduh. Ya udah sok sholat dulu. Lain, Cep. Naon? Naon? Jauh sahur ngebangunin si botak. Si botak we kaing sama kaing. Jang, tadi dibangunin, Jang. Tadi teh. Allah. Aku tadi dibangunin. Bangun. Ini udah pakai untuk asar. Cina. Kalau gitu, nggak udah bangunin. Ini udah si jenglot. Allahu Akbar. Tenai. Tapi bener bulu botak jadi tis wae. Allahu Akbar. Jeung halis, tadi mah ada jeung iya jeung kumis kan. Aduh mau balik cing kasih ke tuyul. Oh, jeung halis nama. Ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Iya seumur hidup karak ayeuna abi mah ieu botak ya, beneran. Memang tacan kantos. Oh, kamari mah panjangnya. Iya, hari tahu pernah panjang gondrong, ayeuna botak karak ayeuna. Iya tuh. Ayeuna botak, kamari nanti tuh, iya jeung ku ieu ngelepas deh si Avatar tuh. Tinggal bere panah kali eta trut ke tukang antik. Allahu Akbar. Enggak kayak gitu, ingat. Bener tapi di sidik-sidik juga si Egi. Sare tibra botak mau ngapo ya tibra wae sare mah. Allahu Akbar Ini halus teh nih. Untuk halus sambil udah beli uig isukan. Saya. Duh jaba isukan teh teh umroh kadua. Lain bet dibeakeun ieu tuh. Jaba isukan teh umroh kadua power barang ieu kitu Panas. di ieu pan dicukur deui. Atuh dek mana nyukuran apa geus beak uluna. Aduh ya Allah. Dilicinkan. Disebit gitu. Kayaknya. Ini sidik-sidik si Markusnya. Apa Markus tuh? Ente.